Satang saubnai ban lek shaka election banjit ya president jongkari Amerika. President Joe Biden ularai ban namya khonshu ya kanik election. Pada Joe Biden ubula prapu asnam ka arta ulat terwano ya kerteng jongka Kamala Harris. Panon ka kerteng jongka Democratic Party banyak kon ya kanik election. Kejimeng na Biden na kanik lempung kalong hadiah bagabun kinengilam jongka Democratic Party. Ila khad ya ubon weng na kanik lempung amar ba umla syuk banyak kon percaya Trump. Baru Trump ula benyu una kapor nama kajing no ka arta bakamer ka jong. Kamala Harris San Francisco ka arta. Kami setia kanang Amerika ka bapura namar bakikmiki pa jong ka kimday kinong Amerika. Ka bakikmi juga kani kinong India baru pa jong ka pat uday unong Jamaica. Handai kikmiki pa jong ka klia kendu apa Amerika ka por bikadang laiban puli hagatai kari. Kami jong ka Kamala Harris ka syamara ka palon di kanong Tamil Nadu bakal sipo United States of America ban matwit ila di aka jing semasuk hari ki beri ke wiyo jing pangkansa. Ada bakar poy ketika riru kalau perlu dikapor ke jengka yang taban pek semari wakum kini ki beri. Badai ketika jing dipui juga sipo USA kali kedu Donald John Harris ulang unong Jamaica awal pulih kaju ke university. Lengma kani ka jingjit juga Democratic Party ka Harris manlong kana kon persya ya Donald Trump kana ka election president. Kadang ka jing ong baka Harris kala banyo bud gibut kinong Afrika bat kinong Asia. Amal baka day kentai ka bandengkong Ini ka kentai ka bandengkong ana preng ki jak kendru ki bambe ki todi. Banyo kon ya kani ka syuki bahadu apokari Amerika. Harris kalau dapat pulih ke pulih ke congkah ke political science pada economics ke Howard University. Dia ke pop ke jing pulih ke congkaru kala trei nak mentaki brio ke berangop ke jing di drugs. Aba kala trei stom nak penta nak penyo dikiri dengan pak skol biang ye kitu ki brio ke berangop ke jing di drugs. Ke jing kali ni ke babur kinong Amerika kalong. Hatu kini ke jing mi pri ke Harris ke jaka jong Joe Biden nak banyak kunjung ke election president. Kalau benda emat kim yang ka Democratic Party, kemakan ni kesengi ki beradap ka du bono nama ke jemu melakshu Joe Biden menjadi debate dan menjadi tabu Trump ki babun ki TV debate ki bela pelong habari Amerika.